9 years now started. 9 years now started see me. Oh boy, Gamai. Oh yeah, he said do prep time e be jump school war. But first day no one can tell me say ye be do. O ka tell me say we ko do a, we gina wo pay we benye sika. No we peja batare kakra, no we kuntu aso mpani mu say, na no obo wachi. Ashawo na odu hu ko wuro mu na enya ho kire. Enya ho kire. Me wogidie pa sa na ware. Ye twa me ya, me hye me ho den kakra. Emema no so no mu kita kwoti o. Emema no nyina. Emema no mu kita kwoti e. Be mo so onim die no. Me telephone number na uti hu di se wonim die pa de a. From the events na be di me ho adanse e. Meeting the new papa Chemikals aka Bema de Nyabotre neti nsem na oba beka no wo so wo bodwaman wadi ne ho be se be 20 years nie and you start ya che. Chepa. Ye din komo adwuma no ankasa start basis ni. Adwuma ne de me ka me ni ngoma chikwa me start be roughly be 9 years ni. 9 years now started. 9 years now started see me. Oh boy, Gamai. Oh Ashawo. Then out if utisi Ashawo adwuma. Ashawo adwuma de so de bia ye ka no frɛ call. Ashawo is calling like say na me friend. As na me friend and ma so mo me na adwuma no. Sa na Ashawo adwuma te. Ye mfa ho kye mo Ashawo. Obi be ka kye say dia wo kye gba Ashawo no oboa. Ehode kakra wo. Enya ho kire. Okay. Me a student, me go school, but me from school but me go school. Okay. It's me go school, me so me go school, I me pay life, me pay life pa. Be chop one night the mama no and so me. Na ma say. Me kwa me a border, me go school ah. Yet me pocket money, 400 to this. Oh wow. 400 to this. Me provisions aside for term. For a term. No pono, you better ma me mobile money kakra so that be me won share me. But ni na eche ni pono me say na me tie wa wo hwe me a en so me. It me go school me ni school friends na mu din komo. Obi say adwuma bi aba e friend Ashawo na me say Ashawo dey say Nigeria for na nke ba Ashawo. Aga na so Ashawo adwuma wo si o. Ashawo adwuma wo Ghana pa bai. Na no ase kamera no mu ama me no mo ti. Yesie. Ye mpese obi abe hu. Iti say do prep time a e be jump school war ni akọ town ni akọ bobi. Eba o sika lu benya sika puduo. Madam fu ne kana me si ugidi. Mi ko jina keke menya sika no so yo adan. But first day no an kan che me say ye bedu. O ka che me say wo kodu a wo jina wo pe wo benya sika. Iti me die na ma me ti mu ya me dedodo. Ti o eye wadamfo e na ka che o say. Madam fu ne ka che adwuma bi aba. Ye friend Ashawo. Ba o de na anim the word Ashawo. Me Ashawo adwuma mateba me nim say Lagos for. E na ebo. Okay. Abidjan for. To ka kire o no. To ka kire me na me say na Ashawo adwuma wo kro we mu. E no si o Ashawo adwuma de wo kro we mu na ye sie. Enumre nko na ye. Enu so ko gyan o pe no nya o sika. Na me say na adwuma afu say de ada na menye. Uko gyan keke no adisia. Me say bra. Ye ko prep 8 mpamo. 5:30 na me ka chance 6 table abo ho. Na 6 bar. Adwuma na a chem say enkoye no. My ready me ye boss 7. Any ye huri we jama mapa ye de entire je bag ye huri ye school wall any ye go school town nim ye do town nim no one side pap bi wo ho e wo kro nim eno no udu wa ya mix it Nigeria kakra Liberia kakra Ghana kakra out of club balcony if different locations any aba be shia ba mema wo and na first day na make on material na shem no waka se wo ko jan ajiska ni ntino man fata rebe be ma me hu agu wo me fa normal dress bia na me ye den me de call nti me do club ni mu no e na me hu say ma ya me ho na ntare we ni e hye digiska e na ma go share romance sister for atali madam fi wan ka adwuma ni ye tie na first day me de matare ni nemu e na me ko tena akonya bi so me ti wa ma kam na atoso eja baba wa pa ma je me Guinness me wana papa bi ba ye obeko na bi san me ko he Baba club bi sa me sebeko na me ko o si aden o ye fofa na baba na na me so wa hwe me a afina baba me baba ji me ba che fa chem kakra abusa afo mo fa chem mo to ye fo ye sua bebre ba bibi o si ebusa nye sa ye re befi sa bre no na o mfi be sesen na school no so na wo SSN na me wo SS1 na me first student
SS1 na mako school ba me school mother na ope ma asem because na school mother no so form 3 me school mother was form 2 or ba be call form 3 ba wo she me uniform ne say that ma ho kekatia na mo po hu me a on fa me ko one na be madam for na sabre na o age so say sabre na me afi na me kwa konya 20 na me ko 20 na me run me 20 mu okay na me pay school ba me ma me nti na was me go school because me the school ne dey na me ni nya ho me pay say adwuma me ma me nya scantem ti me the school ne dey fa ho ni si wa fe ye nto so na ye ni nkomo no ti me ko do club mu ono me ti wana papa bi ba yo so be ko na me si me ko he ayin fa na me ko obi a me fifi aba isa bi sam me ko na osi o nyama ya foforo na me so wa hwe me am ya foforo me ne me na mfo ne ba ne ba si e be gi na osi o na ona mfo na de mo chi na se be na mo ka che o se ha de ne ye eno me ka che so o se ha ye Ashawo adwuma eno se na Ashawo adwuma ne style be ne ye no na me si bi de minimo o o se u be gina hwa na waji musika na woko ena papa ida me fom twe papa ne no kura nya me nim papa ne sire na me kra nusio efi me ni ase to o ka se o ye gina ho me ka che se me ye foforo na e kire wo kire me se o be gina hwa Ashawo adwuma ne o be gina hwa na waji musika na woko papa ne sire me papa nusio hwe wa ka se hwe o enka se pete o na papa ne sire wa o sire me ama me kra nusu ena o kire bo na nkasa nya abose no cheche mu se enye se wo be gina ho wo nyina ho na yare ma wo sika o that is kana papa na di fifi abra wa na se dey wo be gina ho a emema ho do obeba okay emu tenten emu tietia apache apache bo Ashawo apache e bi adi uda apache de mi hie bi da ba me bompa ye se da ko mi ni bi nkodi atentam metam na si me kon wo mu na djuma mi di edi ko o cheche mi mu na o se mema ne the different beba na ha no ye wo fixed price wo ho me pona me nim sa Ashawo adwuma ye wo fixed price o na mi sa say na de anwa na me nim sa anwa de wo fixed price na full na wo fixed price na Ashawo adwuma so fixed price wo no fixed price wo na ha kwa night club no obi ba short no 200 cedis eno no ono hasa betu adan no adan wo ho samre no abusua ma memfa we ntwam kakra G K Obeng Hebal ene boy chidom ema ye ba live be ma o problem bia wo bia WhatsApp ye numbers na ya ye go screen so no say ye pese be kasa bebre ewom ti na monte se egbo aduro no ho daru no aduro no pe ne advert ahwe video no to no video na sikura no ye the advert full one ne to ho WhatsApp ye na kan how ne ye boa ma bebre e wo Ghana ha nyame onhira e ma nso aduro ye nko it's papa ni chairman was a fixed price short ye 200 a dime or ho dipa ne days a dime sika ne kan e be 250 to 1 hour bet you add dime and a short ne so enya 1 hour enya 2 hours nipa na kwa 50 to 60 minutes e was na homra na wonyi sika na wonpie ene na e short time no 50 to 60 minutes 1 minute 2 minutes 3 minutes kan short eno ye short ye 2 hours short in 3 hours there be 50 any system mu kono sa minutes nim ne ho aba ne ho mayo e wasa wonye because a dan ba be bom o ye djuma dan ankofo be brere e ba ko ntenya afi na wo be gege ho akoda da ko be wutwa asidi si e mehwem mewo mu ma o da bi there be yenya ne relax take your time now come on there enkobodu mu hwem asemo short no ye time da so 1 minute 2 minutes 3 minutes sa to 60 minutes sable na de e wose sable no ne ho aba eni antinese enipa foforo so gina chi ye bom oda osu ye odi unani ye bom kan na obi su bo kan obi bo empa ba ko pe no entuma ba ko pe besit ba ko pe pillow ba ko pe ena mpa no so empa tia bi o iti short ne ye kwa ye nro ye hu ni na short na wo kwa watale e wo se wo make sure that you know ho cheche papa ni di papa na no cheche mu iti papa ni cheche bi mu se short ni 200 sleep e ye 400 sleep no ni pa ne be ko fie se ni pa ne ni fie a hotel obi o nkwan che bi a na wa pena na kwa akoda na me si o ene se dwuma we de we nya dwuma din bia na be afokra efo mpo na we kwanka me nsem ni na be yi enu po mi se nya sa we charge mi ami tumi no ba ye koton enti dwuma fufufu se de dadi me ye dodo me ni je ho no see you na ni wo ja me ho timetiwana bla bi ba ye
no so be ko na me si an meko and I say time I chire papa na di ka chire I chire me mu so bisa me say meko na me si an meko na o say that time and I'm saying so per short time and I say full time and I feel sisi ade me per short e san say me na me na phone number ho ye ma kono say dia wo ti o no tin pese me nko so nhwe say ye me da e kofi na me de woko na me si o say we de unim de da papa no na ka sa papa na oba me nchen no o say me ka chen say we de unim de da short no tu an no so ndo ha ya no wo bo be che me 50 Ghana pa ye den asa aka won ti be 250 na me si o no abetu adan ne ka na me si o say na short ye PFE club nim u fit club o ko be ye o mo dan nim po na enwa na dan mu ho no ewurade nyankopon yedu ni yebom yedu ni yebom nti de ni po wonti ni de o tewe enti na so ko ya no ato jasket oh na wo ko e na short ne so yedu ha ye nro ye ho say obeso me no fo odne ka be hye masene ade da bi short ne watare he kana be peja wo peja watare ka fa so sketi e hye mi say ni wo peja ne ka kra bi ni wo kuntu hu ka kra bi na ne ode ama wo wachi enu po ye na mpa no so aye ya da bi short ye nkoda mpa so kuntu ho no wo jina no asompa ye stand che na wo sakale wa udu ha se wo wrade mo ntie no ene mudu anya kasa bibiro se papa she wo kondom ne yenko no wo peja batare kakra no wo kuntu asompa ni mu se na ne obo wachi pa obo na wo kan time na ma no kasa ye owo na ye bogeti ni so na kasa ya we owo no kasa ya we so bi jine chiwe bi jine chiwe bogeti ni se ne edu ho na ne me de me ma na ne ho bae no sio ai ne de ti o person nya de won fa mi nkofi dana na wadi ka iska we na ma like wa ma mi 250 ne dada because me na ye 200 but no ka che me so be che me 50 account so na we mo into the 50 ye den e pay me so do habusu afo ye mesra mu wo beto aso ba ye nya de o ha sabre no na wafa be ma pen ana na wo boy na me wo boyfriend me ne wo fie me free school coffee a menene ye dwedwem pa odwem ma me ye ma odu odwem ye because of but oh dear no Ashawo na odu hu ko wuro mu na enya ho kire na o mama wo so mama ma 400 o mama 400 that time no esa ma provision e ma me provisions o ho press e send momo my na your life nti me dem me pe life o ya no for range na be say me chibi na be so twi be say me chi range na me chat 7 so na wale kan ye so na wale kan ye pa or is it be your first time when you buy Benz driver Ashawo adwuma wa de woni edu de ete ntua o edwuma be ni ede dodo Ashawo adwuma ne nya adwuma fo enya adwuma fo Ashawo adwuma ya adwuma fo ko bi tun kwa fini krom e man kan e me ba Ashawo ti hwe Ashawo adwuma pa ye yan se wo bo no na wo sika no wo bo anu de nti a wo be mu no na wo bo sika no na wo bo anu e bo anu pepepa no wajaye enye se obe ya to azu because I den oba de obedu mpeni fie so obe ware enti ojidi se obe ware mi wojidie pa sa na ware de nti ma mi jidi se me ware se me obe sima pa mi jidi pa mi obe sima mi twani ponti bedi anko me tra ugofo egu before so fra nya botre Ashawo no e calling say ya amflewo a tminye yes tminye eti yamfa ednadwe ho no enkomo no nto aso ti papa no o si opese wonya de won fa me nkofi e call short ni wie ye no okay and am ka chen say yo Martin ti say ye na ye de yenko club nim and o si one ne na mfo bi na ye den e na wo ho eti me free me table ne ho na me be join ne one ne na mfo no me so dia na me ho ofe wa wo hwe me mpa oti no say yes awon ofe ni gudu wo mo kama pa awon ofe wo ma awon ofe dia ye di free efunum ene de ba ti me ko tsna papa ne na mfo ne nche no mo ye mema be for papa ne ka mo ye 5 na obi aso me pa na obi abe so me ha mpese me mfa ho nko na me si o me buki obi deda o na sabe no ati buki nyina maka chere se me buki obi deda because obi di kan etua me a opese won de me nko nti no na ba brofo ma booking nti me de me ni booking pa ade booking obi ka chere so do ko na chere wo booking wo dada me ka chere na fo ni se o obi de me ko mama dan fo ni na de me ko na mo si o ahina na mama dan fo ni me na me si o sleep near 400 but me din kan na ko short aji 250 it's up say enko de no mo si o me na be ko short
Bombe ma me 200. Omo ye nipa papa ne ka omo ye nipa 5. Hey! Seven say mema 4. Oh, that dey man fan che about fresh. Me ji obi a client. Bi am aba foforo. Thursday ma me tem mema. Hona. No say do call them. Oh, na we dey make na me pie, na me pie. Na ka ala aso me be pie. Madam for Nigeria ni oba bi che say ahoya abem. Obi a aba foforo no. Oba ye onkware wo ko ba sa. Me yan say dey na wo me kakra say me ti atono na so mu. O si omo o ya ahoya. Omo. Esa na me ko na omo o ya ahoya. Oh hey, I know comment bi omo enya ahoya. Na Ashawo adwuma ye call. You call it. And na mema fo yi be di omo call ye 200 me sa nya na me sa de kan me say e fa say e mema fo no ona omo nyina du ko wura dem no na omo gina ho. Da bi obi di echire ba ko te ho. And I dey aka no club nim. Nti na say me so le say me ko dwon so a me de na sa no. Wa adwe be ba so fast no aye den. No wa di machi e de makọ. Sana na me yo what club no aso ma so le say me sa ti awo sa sani ma na ache no no wa ono so aso le so akwadwo so ne ne na awago ne epie be 30 minutes na ya san aba by the no wa book bi na adwo na nkasa de ono no wote wa na adwo nya den eni so na adwo ni so because ono no wo twitwa bi ono we nya de o pa wie o san de ni kofi enti de epiem ene mine ne namfu yi oh ye twibom na makọ we do yi na maba we simpa me de wo kan nchen na makọ ne kan nchen na makọje tani de o mi ye mi hu bi obi amaba foforo mi ji mi din ankasa mi ji mi din enti enda na nwumre no o sa na we ni kofi mi ni kofi because waka hye me de me ntimi kan chen chen ma na kọ bana mase me ya kakra ba me hye me ho den na o twen o ya twen me ya ntimi hye me ho den kakra mi ni ko du edawe ho na me pay so bi emu ominu me bogu na ba fom mema no so no mu kita kwoti o mema ni nyina mema no mu kita kwoti de na maybe me ni kofi ne pana na ne de ni mu ha kakra ba e kai na aka no obi kita ne de obi a ne de emu oden enti one day no nya asen one day no me hwe 200 nipa for me nya 800 papa ne de ne kan ho a me nya 1050 cedis da so it in sleep ne ko kan ho a 9450 one day ejuma me koye penunu enti and okwa say na ko kan ho asem no school me ko me ka je me school madam say ejuma we wan ko pa me nko ameko na o ka che me say enye ne saa aye say ni be ba ye ho na me ka je enye ne saa say na dey ska wo mu say wo say enye ne saa one day na akoy no aye me da do 1450 one day introduction le ko ye keke no keke o enu patale na ehye mimpo na enye o enso etwe na ye da ye be fro se we se nya tate nya ezi chire no ye be fro san na ye fu ni ye sane one day no ska mi nya ye ni nkomo yie enti wadamfo no ka kire wo se ye niye ho sa o se nya ne sa esan se ye wo school mu ni ntino tinki e ko e bia week we twice in a week ye ne twice in a week am ka je se me penny twice in a week o me penny tuemu da de bia me penny de bia me penny de no so esa eni be ba ye ho wo me wo se ye nko prep na school fo hu yen am ka je se de me na onye ne 3 mame 3 in a week no so de bi 2 na no be my na ya ko e ma me nye sika ni brefo na me see you afele mi school ma de e be do na oba ye me po me di nkan eja mo oh me di nkan eja mi school ma da na mi pesca o mi pesca sa pedie mi pesca pedie nti ska ma edie so ma edie ama ska ma nti wo se edie no emla ena edie bi so a obedi be wie no be boka nti sisi anya ni say money na hand back na ground ye ni komo kakra be 9 years ni no nti yan fan say afend de wa betitom ana wa ko eba ye makwan so a na me fi makofie mi frifie a me pie area mu ho pubs were around na say no wow de sisi de me mate ase minim se de ye no bitimi shat awe ko sabe bi mpoto vote gba ko pe o na me si ho anyo bi ba betna me ncha wo be ko me si ameko do na me nko aya ameko ne na ya me nti ase kaya omonka aya omonka se oba ho ofe me pese me mfa wo nko da aka se meko a se de wo be fa me wo ba bi a san de me ko ba bi foforo ebi
The person if I will koda. Obeko, yes, we akwa bi de dia ndien. Onu poda na ni di po mi nim lucky dia ndien. Ni di de be che kaya ye be bo akire mu. Obeda. Ana obema ye di na preko. Me say na package because package ni sika wom. Package ni aseche. Enu ye sleep no. Na ya na sika wom pa. Short na dey na wom 200, 300 is sha. Eno edan sika na etua water bill, etua light bill. By a per 1,000, 2,000, 3,000 kono. Kodi hu. Ubobo ni ya ubenya. Ufusi ubona ubobo ni ya. Ubenya dodo. Ada na wunya. Uji hu disa wo tweda. Boni ye. Uboni ya ubenya. Uboni ye. Beba no abo phone number na na ubobo ni ya. Ubenya. Na ya na money na hands. Back na ground. Ya diskana ansan why phone number. Abusi omebonu phone number on the amu ate ase ogire video call bibia wo mbi ye be di tre som no for som no komo so why ye bi my be pain nkranhye wom kranhye we wom abenya there sam na why le be hode musuru me po mo afi no mo start eduma abusi abi di mi papa Chemikals tiase say G K Obeng Hebal enebo ye chidom eba live you will know be bread sayare be bre and ye adwuma bie company ya kese e wo Ghana ha wiase afa na ba bie deliver nema Ghana ye ma moment 24 hours after our payment and sana abrochi so ye ma just 1 week se ba bia wo bia on sabeka e 1 week ba bia timi post nema bia 1 week agi ba bia obeka se bia I don't know your expensive post or I mean DHL and the Express and the others Royal Mail in USPS and I want normal post na ya na delay kakra but oba ye chi omu ma hu ne wa be choose no dawson from me number see net me ditwe sabo mu 0246 me personal number 0246 996709 0246 996709 and 0508030441 0508030441 or your nurse ni and another nurse ni baba ko 0556 340028 0556 340028 G K Obeng Hebal enonu doso no adi ababonten e doso yentimi keka ni nyina nti WhatsApp ye number sia me boy kan how na yentimi emwa minu aba udia nkasa de sen me dia nkasa de nana ya Accra bezi wo he fasai Accra me wa awosh market be a police station no wa na me wo be police sir be police for it check if a police for a police for pedi a police for so me say ko pass my every time wo bo police ni be pedi abusia o the phone number aya friend no na ni nkomo na enya kono bo phone number mo my telephone number is 020 79118808 me send to CBM 020 79118808 said ya okasa no wonim nwoma pa na say okasa slice no minimade pa mako school na adan na wonimu ade na wo se still Ashawo no na ababo ejuma uko school ejuma pay na nye mint na se be 2 months me mam 2000 abra me call akropa be tumi nya 3000 ti wanga ta wo ba check he amunya concept na mo yo wo se obetna ba bi sa na met na office ni abema me 2000 bosome na also betimi the one night enye day po just a night pill that and anaju pill na da bia na ye mamo ebi wo ho a obetimi aboka ba mo kakra untimi mo kakra sa ebeti sumo me ebeti so amana bedu se dia wo pe da ahwe se dwanyen dey dwanyen na chese wanya bi kra ende ya amfa wan kokra ne ye de wo konkon da wo benya ba wo nya wo sika na wo pe no nti edwade e ti se dwade na ye dwida eboka ye se ye dwida enya mfaso ba mfaso ne ba na ma go ni ma ye de na e sa pese obepon said the munim no ya sesam boso mi ensawe na mama duo no de asifom ye frane damara ma bofre pade kokko hu e de damara na chere na ye de damara ma na beka ho kote be say onu me ya na say badi twa ha G K Obeng Hebal factory side be ma de adan ya hia mo chere o yi no ntime ni
Where? Teacher said, when you had also the yaw. Me de ya papa bi. Ampa. A self fatal. Fatame. Yeah. Yeah. O say Ghana or being fubia jidin for the yam or chair near den. Which ya buy ya be a so. O say who say, hey, any adin, ni twede mo adin. Near den. Oh yeah, there. You come back to school mother no. So only school mother no. Bra who adwaman no mu yie no montembe yes. Oh, na yentamo ye because me school mother the juma ye onu po me wo post me frame me. O menya clients ama wo. Ma me school mother de onu oni mu mpanimfo. Wa ya che, wono de metimi se wo hwa na wo start you. O de o we ya che. To our links, our move fraud boys, lawyers, bank managers. Hey, Rade. Me school mother de aminyane mpo. Si me ohun se ama qualify no. Ono ati mi frame nana ya ene de menye bia ma me se wo kwa su di ne no ba ku bia akodi ye no wo si ni sisi ye ne ya maka che so mada mate ene de me kwa me ne boko ti mi school mada de minini ni asem wa si se nyi nti wa ye oba warefo eti ni kunfie ti na me ga che o se ehwi papa eye de ya me so me mre be so me she kawa be she me se be dodo na wa o jire mu na no bi de wale obi a ware ne sem ani ko ware ni po no ni patiti pa na ware no ono so ne ho ofe pa ne ho ofe yi de pese mbusan say true Ashawo adwuma no ena me ka dimo say Ashawo adwuma no enya adwuma fu o eye calling asofofo oba ni patiti fo oba obi wo ho a ofere so okopa oba it wonya ne sa na e ho no otimi experience ni self e ma wo te ase so wo oba kodi we wie no na bi on pay die nko opempena twe na from mpratwe na ekwa aware nti Ashawo adwuma de yenye ne keke adwene kakra because adwene ni nya adwuma mani pedua ne ye den ebre ti amu nsu ma adwene obo Ashawo no say nsu adwene na unu nsu adwene when nsu adwene bedu say ma uska o ye bedu keke ba 50 Ghana Ashawo nsa ebi poje 15 cedis ebi ji 10 cedis Ashawo papa da je na wuni kamia me do be sin crime mountain so na ma che Ashawo 8 cedis ene dan 20 cedi Ashawo ni de bi bobo kapa ebi ebo ka ebi so bo editwi range ti adwen mu yusu a ene sa honam na bebre osusu se de na be ma obi bedi ebo cut down to Ashawo 10 cedis baby aya omugina no omunya good location ene omunya good packaging so omunya good package say obi benya good location ope good location a obekọ Sprinters osu tema hono airport residential area baby wa akra one side with the gallery e hono hotel kese pa enu put me kotna ho keke pa oh adan moving pick ubegina gate na because e hono a big hotel a enkofo twemu wremu ti han so be package wo hu ye eno pe we good package na ma ye ya adan ubetimi akọ West Hills Accra Mall any shop right e ma munya nkwanchen no ena e ma mu 20 cedi 50 cedi no baby ti say hen ti so odoko bi pase bi odoko se jan oba Ashawo odoko e jan odoko ba Ashawo ye jan la pass wa Ashawo Ghana for me mama mo ni odoko de no lie ba ma tra ho pen yo when odoko for the price enye price enye yes odoko post office na chi o Nigeria for Ghana for 15 cedi 10 cedi 12 cedi me am shada ko excursion ho ni mani ya gani ya mani me bla bi na call me bla no kita 100 Ghana wonyama te 6 ene ne 1 million pe no wonyama 6 ti mo check hwe ene e mo so e fa so aye advert o pe ba bi a e4 a odoko me odoko e4 dodo post office nechi 15 cedis na pa aboden dia na wako East Legon cantonment or side no oko West Hills obonsi yet to say dey kra briefcase say dey free office ni na packaging more briefcase na ka you get a briefcase you share suits I just spares who be some make say me a lawyer I mean say that na make sure say na humanity say na humanity see am packaging me bon me ho ka pass dey be am SKE na wo hwe me sweet e hwe na hwe me fu e kra me wo hwe nkasa wo hwe me a bo se wo se wuntu esika ye e wo se wuntu esika pa
enye 10 cedis even say obi di wakọ edem mo like ukoduru ho hu say die wei kan die aso o pemedwem keke me hu bi da sa nipa no so me fa ne ho nche no me bomodi asizi ne ho neama so kura phone na meje because we waste me time ejuma ne waste time o obi wo ho no kasa keke kura we waste time obebisa o na abeje sen na akọ aside be na abeyem ni na time wasting na so onya de ma ni membe waste time nipa no kan obebisa o say sen enu na nipa wa ye ready obi wo na yen komidufia yedufia na yakasa ni edufia na yakokasa okoya so ko tonto sa ento so ba ko dwa anu wo fie dwemu ha na abedi amo ni wo tuaka enya fe na ko tuaka wo fie nti o ma ye omo na yen ko fie na midufia me ye wiye we me good am so me ye o good be de o ma miska kesia mi so me di wiye ti Ashawo na e fa bebi no munya aboto ne sa na de wo na udi bema me de mi di bema nya bema na edi me bema bi antimi ndi me ma na nya me de achi mi akasa mi di wu bema osu onim die no me telephone number na uti hu di unse onim die pa de a from the events so na be di me ho dance here phone number no na obo obe friend no aka che ne say yes get ne de no kwen wo ka phone number no e na obo ye no enti ubetimi akoback na wa peke na wa frɛ no wa hwɛ sɛ ubetimi adi ne yie sɛ de ono no watimi abie nanum a wo kana cause de odie ne wodie ene offer ne wo sane edem de omu style so ye ofru ni sane ye ofru ne wo sane ye I fear the ground edi de omu different skills I fear the ground misro from eno sane won sane be si from na otu kunkon wiem na we peja wo to na wo twe na be bo wo to anu say ene wo du ra sa na e kan wa wo de e pemu eno bo so wo I fear the ground eno so be theater ene na I fear the ground ene wa lu plain style beba ye be ma oda foforo na de aba be cheche die no ne wo e kan na se de omu diwu ana de onso ye ma mema no eni ji na omu fili na e ma ne yakono ana meboa me pa cho ai Interviw papa Chemikals aka Bema de o wa ditwa sabo because etwa boa Bema etwa boa nipadua no se wa nyo hu ji a hey enema nkoyie ma abusua ne ha na bidwuma de we nyina esie onyame pa ochina no ye besan ahia da foforo yenkasa papa aha G K Obeng Hebal factory side ye ka G K Obeng Hebal ye ne dia bibiduro ababonten a ye de sayare semkonya enu no bebre wabonten nanso de ma ye de danso no se ye di nubra hahama nwinsin ne sraso nua ene ye duro no te duro no ye dwuma semkonya no bosume miensa bia yes senno no de bi fram aye nwinsin ma ne yakama bosume we mema no mesimuntie ye de dua bi aba ye fra ne damara ma abofra pa de kokko edi damara ma na kire no ye nyina obi ateda unim se eye dua de ye adwuma chen hwe ye de bi ani nubra ne bebre aka ho amexe amana ye kama and this time offer hey pa na so sati ase no doso mintimi kan bebre enso wo a okwatimu firi so okwate fon anaso watwetwe obema ama obema ntimi nya adwuma wo sisiem problem prostrate ye de rubber ato obema mesrew enkotres kakakraka bia fra G K Obeng Hebal na ye deliver wa duro mraw awo baabia uwo bia ye delivery service awo Ghana ewiase baabia wo bia ye deliver wa duro Ghana ye ma a day delivery service means 24 hours achekwa 48 hours abrochese say ye bonne mani free wa Italy, UK, US, Spain, Babia, and Yamau just 1 week say after order on Sabeka. A fay moi, ya mudia don't want dance search for frono. Yami Sham no Yamukase and Mosunti and a G K Obeng Hebal, a we are singing our tea and can. Me pesa do any eshade. Ah, G K Obeng Hebal. Say medical catch no, e no doso. Ne se ban mema ho adi mu aye wo no bebre de boa mema. Yenua no san say yes reso duenti eje na dwuma ni different we aye mema do sorry man power capsules menka ho asem bebre na bema wo de wuntimi ni twa ye kwateri se twemu anadwo bema de bo ani apapio no aje mu try na so he we aye G K Obeng STDs ana infection adro ye ni type of infection bia ni nyina ebetu ase even HIV for kra ni age e na hospital bia age a ode hwa na yare for AC for yes try na hwe ye infection do no be ma akote phone so fru kwatimu ba be ma won se okote nso atu agu mu prekesen just try it and see o de ofra chechire wo haw mu na moaye
we ye G K Obeng koko aduru no ye koko ye wo mu miensa we ye de edikan obi a koko na gu ti sensoa menka na aduru we na adwuma ye so combine we ya adwuma be ye no we ye G K Obeng waste G waste aduru we ade to kwan bebree because aduru na adwuma na ye different obi a wobubu odompemu ha wontimi nante stroke ache wa ho towo just try it and see you call again we a prostrate doctor na echirem no we a prostrate obi a odun so e ba sope ana odun so e ma ana ye de rubber to be mam just try it and see G K Obeng prostrate master prostrate Johnson be fru we a BP diabetes and no dos we cocoa are mamichem kakra obi a oyam odin obi a mama ya hye oyam obi a niam bia so oyam no so antimi ofa duro we a obe wankasa mo amanom dada no nim obe twa wo to wankasa amaman uwia ya ahwemu ansa no afrahye na next time atimi adi ho adanse ye wo ma duro so bebre enu na dos no spam kate de make a chon say my message kan wo haw obi ho a de na danfo bi nom ye age no ti se we o se no twa to an de aman wa mu so adanfo ne haw no adanfo ne di adanse no na bia na adanfo ne haw ye STDs no anom STDs na STDs na ne ho ato no na oba na o de to ana ba ebi so kra so de se untimi ni twa yi mesrew friend number si gusi my message me kra de ya me pe message no ka wo haw na ye ma waduro o saka duro kwa se ye atwa duro no sa afa send yen na ye hwesa ampa duro na wo ye no ne ba ya ye be mu odi twe obedi twasa dey obedi twasa dey awone pankasa ye de sra su nua na ye adwuma ti bema bia benum ye aduro yi no wanu waktobi na bia wonum kwani mu na de won se wonhu twa freme na me nkyere we bia na bibi tia ho a wo se ye boawo na mi sra no mo awo ai mi papa jich catch me